ona le o se mo ya bulang festival ya yona venue hela nroga ka man anroga ka 8 makar 8 hal ka re mama no etsa ke motho kwa tang ka ke ji ka ke dira U10 ke le 7 ke emisa ke ba ga ke driver ntate driver ke kopa hleng please ke le tlo bua le o se a dutse ka morao so ba mo shupa I mean driver le me mo ngwana ditse ka gare mo di metleleng le mo no ditse ko lefting ba tlhologa ba tla ko veneng ka morago ba itla ba botsa ke mo re ga ke le motho no o seo are akin what's why so ba re no wa re ga ntate mo re kopa tshwara la rena ke tla kopa tshwara le mo modimo ke re mama wa nkitse ara ke go itse ke batle le go itse ke tsena ba ba ke kala ba ba ka ke tsamaya wa itse ke go fira so se go fira go ntsa ka go re na go nga batho ba dire disina tso ba shebe fela gore because how ba araba o ba fa ju ya gore ba tsene mo o tsene mo spaces mame ha kolobe e tlhatsitse ska go lwantsha kolobe o tla go tsena mo matlhatsing a kolobe don't re fira ka Jesu kana go tse di tsimo o re tlo fira yang ba go bua ga masho ba go bona o tlhaga le smart kwa gore o ba fairile ka go didimalo o ba fairile ka katlego o ba fairile ka boitumelo ba go bona o tshega ba ipotse ba ha ntse re mo titibetsa marotsa tla la go gore o so o le re fire ka Jesu no re fire I'm telling you I nna go tla seng na go re le mo gone ha re tlolong go ba defensive tlogala go defend na gongwe you must return fire with fire return fire ha ke re o lantse batho ke batho ba nkutlwe mo ke go tla seng especially o fire ka Jesu ha o fire ka Jesu o di bala o re tu no agree no flexible o gona go iphetola weapon o gona go iphetola dilo tsela tsotlhe o na le go betsa o itse ke re ene ke re Jesu ha o tla sentle mo geng ke konyana e tlosang dibetsa ke go mare ha o tla ka di wa change ena tau ya leloko la Juda so ona le two characters at the same time go tla tswa fela o tobeditse efe a ke re motšhino ke wa vendor mechi o mo rtsang di chips teng ha o tla o tobetsa o re ke batla coke go tlo go tswa coke a gona go tswa matekwane mo go tlo go tswa coke rana show ke mare hela ne ke re ha re eme mo motho wa nna ke go utlweng let's return fire go utlwile mamedi re se re le teng he ka nnete re di ke motho FM ka nnete ke le go tabetse ha ke tibetse o ntse le montle ke le bo ga botsa o la tletse di pieces tse 3 tsa malapa makgasa mara ha ke dira ya ke a fire a ke re mo rutile November re goletse go mokhuku go ga re rwala ditlhako monate ka Christmas bana ba re tshega ba re rotse ditlhako tsa Christmas ka sekwele ka Christmas ha ke dira yana ke a fire ene ke ha monate jwa mamedi re a kena phase 6 o kalama taxi ya phase 3 ka phase 7 ke a lo kopa o kalama taxi tsa phase 3 ka phase 7 wena mamedi wa ka ratang mamedi tabene ba tla fela hore ha o qeta mmamela o bo se thwa betting ya hao mamedi wa ka rata go sela metsi and then o bo se ntse o hlapa mamedi wa ka rata lona ba batla go tla tshebeletsong ya rona ba ile gale le batla go tla o thewa bethe o ntse o mabetse gore o swabisa nthwena ye o thibelang because ke tsona le batho ba ratang gore hona le ntwe nthibelang ka timoretse o na le batho last time ne reng ka dikholo mona ke ba botsa gore ba nang le go kae o na le ntwe tse ba thibelang mamedi batho bana ba bua dilemo bo 5 years bo 11 years ba bua rona le ntho tse ba thibelang gore ba tle kerekeng jole ha ona ntwe ka le wena mo mamedi ha eba o sa eme ka maoto le wena o prove ntwe o thibelang wrong o go itse gore le wena o fire ka Jesu o gatetse go bentse o thibela ntene ya gore ebe o batla o tla kerekeng but something yo sa itsebeng mamel e hloletse nana go fa plan mamel go rona jole o thewa bet wena mamela ka ratang o tshela metsi wa hlapa tlar wena mamela ka ratang and ha o ntse o hlapa mamela ka ratang wa bua ka mlomo wa gore tsatsing le
like aba o eng ha o tlo nthiba nna ke tsamaya ke ya kerekeng wena mame tse di tsa dintho mamedi ka ratang if o ke wa ilwantsha e tla o hlola mamedi ke ne ke re ba gopotse gore Yeah. ka mo di ba thank you ntate wa ka thank you mamedi qaphela ka la Facebook ke Pastor November and Victoria's Faith Ministry ke live mo Pastor November and Victoria's Faith Ministry ke live page ya ka mamedi ka ratang so la ba tla kerekeng ya rona mamedi o kalama taxi Phase 3 kapa Phase 7 ha o ka fitla ka tropong fela bore taxi Phase 3 kapa Phase 7 o bore fela ke kerekeng ya moruti November and then ha ba ka ba re November ofe o re wa tenteng yetsweo wena mamedi ka ratang tenteng yetsweo because ne re tla utlwa last week o rona le bo November wa bedi ba re November ofe ha o fitla ka taxi ba tlo re November wa gale kapa o November mo ntse we ke le tsa tla he ore je bura date ku rutile malo ha ba re November wa galo mshane ke a botsa rena moruti ya no kana di twini ka pa no le rona re utlwile bekeng engwe le la boraro batho ba re ba ne ba sokola go tla kerekeng and then the taxi driver bile ba botsa gore le ya ho November ofe wa gale kapa o motjha so that is why re ba mforced gore re mpe re lokise gore batho ba fitla ka tropo ba bua ba re ya kerekeng ya moruti November tenteng e tshweu wena mamedi ha o ka re tenteng e tshweu pela ba di tlhabela le tlo e thola tshebeletso ya alright and then the other thing moruti e sa buduna le ka yana gape mara gore ba kopa le ne le boeletsa dinomoro thank you so much thank you so much now mo mamedi wa ka ratang re na le tshebeletso e tsatsing nene yes ntate moruti ke tshebeletso ya miracle re itswellisa miracle service wena mo mamedi wa ka ratang tshebeletso ya mehlolo ke ne ke nahane hore ke tlo bua le mohatsa ho hlemela jwale ke lebetse phone e nngwe ya ka koloing ne ke kgalla hore e be mohatsa a fana ka bopaki kana ke yana na se bona sepetlele re mo isitse re le babedi mo mamedi ke tlo bua le mofumadi wa mpho ha re bua ka a miracle service mamedi ke batla re bua ka yona mamedi le kae mohatsa motho le re teng mme o ntse robetse a se nna o foune ke monna wa hao ya mbibeletse gore ko founele and wireless Thandi monna wa go ke yona o teng ke mare ke batla bopaki bona botso wena ngwana lona a kula a admitiwa sepetlele ba ile tsala o admitiwe e le Monday and then ane a admitiwa ntate moruti na re file metsi gore nna re mo nurse so ha ntse re le hospitala e be fihla ba go ona le pneumonia and then before ba lo etsa di-test hape be ke ya lena ka moreng ena go robala ho yena ke fitlhe ke mo nosa metsi ao e be lona rang di-testing before le lo etsa di-test butlepe before le lo etsa di-test ke a o mo nwesa metsi ao tsedi a ba lo etsa di-test tsedi re ya ka mo kweng di-test ka teng be fitlha ke mo nosa metsi a re fitlha ka moreng and then and then be lona rang di-testing the results a di gutla di le clean ho tshwa isa le yone mo ngwana o a dula sepetlele o di tsena go ka mpho 2 weeks 2 weeks fixing that now a ruile ka nona ruile kae no go ruile maoto le matsogo and then tate moruti sontaha a bang rapela be ke re mpho a o jetse gore ke kopa Thandi ntate moruti a bue dilemo tsa ngwana so that momamedi hae a utlwe gore na ngwana o ruruwang matsogo o ruruwang maoto o manese ba ne ba re o na le pneumonia ke ngwana wa dilemo tse kae o mokae 1 year 8 months 9 months 1 year 9 months ya ne a ruile maoto le matsogo ha ntse robetse a admit hospital be ke re mpho a o jetse gore o tle kwana ka Sontaga yanda to moruti
be fitla momamedi be fitla ke rapella Thandi e teng Facebook e teng tabena Facebook o ka kena page nyaka and then ke be ke o rapella Thandi o bo bua mmeye mong ya tsebanang le mme wa Mpho because mme ngwana no dula habo Mpho o bo bua mmeye mong mme no buile ntho ntshusitse momamedi ba re ba tshase ngwana Mpho ka meriana yes that Moruti le ngwana a tseba gore ka tsatsi le ngwana ene o tla robala sepetlele okay ntate Moruti momamedi wa Motheo FM a sanana ha motho ana bua go tshasitse ngwana o mo tshasitse batswadi ba bona o tshasitse matsoho a hae mme yona a tsamaya a tshakela ha Bompho ha fihla ha Bompho a ba a nka ngwana wa Mpho and then ka tlasa matswele monana menwane ya hae e moholo a ba raba mo that means o mo tshasitse a ntse a pere and then ha mo tshasa hore batho ba be ba bone hore wa mo tlotsa ntate Moruti a mo tlotsa ka tlasa matswele a tlotsa ngwana gore ngwana a be le siki ena enyumenia eneng e mo robaditse sepetlele eneng e tlo mola because mme no ane ke rapella Thandi mamedi ke rapella Thandi o buile ka roho Thandi a re wilang ka meriana a tlotsa ngwana no a re hey o nqetile a mme no wa moloi a re le hantsa tshakela ha bom mme wa Mpho a bona ngwana ntsa bapala mara o na tseba gore ka tsatsi le le ngwana no tla tlokela sepetlele mo mamedi wa karata but ka o jwetsa Thandi ka re ngwana lona o tlotswe ebile ne ke itsela boraro ntate Moruti ne ya ntate o tsile ka la boka o tsile la boraro o tsile la bone la boraro ba lata ba tlo motsheka and then ba ba fitla ba go o shapo ba ntsha bo diphephe tse ne ba di kentse go se ba tla mo monitora fela gore na o jwang ha ditshitse phephe ba tla montsha phephe mara Thursday go se nka twa ka mponela a re ba montsi wow thank you Jesus Thandi ke le bo ho rura ho kae a o fedile ntate go fedile a sa go ile next le tlalo le a le sa ebo okay o na saje o ja hure ke mona di ka plate tse pedi mane mo e ngwe be ile ho yena ngwe tshwere ke mmane a etsa community of the plate momamedi ha re bua ka mehlolo re bua ka dintho tse tshwanang le tsena tse ntate mo di ba ditsang a so o itse ka re ka re founela ntate ane eo a neng ana ene ke mo rapela le ke le police o na rekisa dikoloi ha le number tsa an ona rekisa dikoloi a hlemarse ke wa lisile dibuka ka koloi a mara jolo tshwantse mathebelo lo dilata ka koloi a mara lona la itheola now momamedi wa karata ke ne ke re ke batla re founele batho bana ba o ntate modimo a ba thusitseng ka sonta ka tshebeletso ya o na le meane wa Moruti o kae ke kopa number tsa but ntate Moruti ha re bua ka ena pele ha ne ntse re le conference call o le wanka lotion ke re no ntse o ntse re tle ka di lotion o ile wanka lotion this is just a miracle o botsasa lotion enana ya katlego ya chelete yes and then how qeta ho itsasa ka yona ka ntse re le conference call le nna le gato seleke ka chelete ngata e kena phone ya ha ibile ntse ke re a ke sa hlola ke fana ka ntho eo the way ke fana ka yona that was just amazing. That amazing wedding pomotse. That's what I hear something. Yo fana. Ilaba mohloho mo tsosana. Ha tata ho tshasa lotion le chelete engata ebe ikena re le bontate modimo. Le nna kgetlo la pele ha ne ke tshasa lotion ne ke la bona mohlolo wa chelete ntate Moruti gore ke le ka bona mohlolo wa chelete ene ke le ba modimo ka tshebeletso na lotions. Ke le bontate modimo. Momamedi wa bona eo yona. Ne ke nana le maobane ke re ke sa ke fana ka ona the week fana ka yona sure gore simple check fana mamedi wa karata ke sa ntate o ne le Moruti ntate Moruti ne le Moruti ane ke batla ya nona le dikolo mara ena thata ona o mamedi a tshware phone ne ke batla yana ngana le ana rekisa dikoloi and then ka mo rapella
now and then business ya hae ya ya hola ba lwetja ba bua ka sonta se re tsong ho sona ba re ba mo kwatetse momamedi ka morao a tle ho nna ya ba o sa gona ho reka o dintho di but property no yeah yes Ntate Moruti a re buelela mame a re buelela re matla mame ya bereka ene re mo founetse kgetla pele ke ana nana le go litse 10 Ntate Moruti tse fedileng kaofela yes ana dula plotong mamedi batho ana re bathole ona yene ne re mo founetse kgetla pele o na le go litse 10 mamedi wa karata ba mmone e teng Facebook mo mamedi o na dutse mane tatana ka mo bitsa ka re tatona le ntho e batla mona ka re tlo ke tlo rapela ntatano bile ntho bohloka re ke moruti a neng a dula plotong a neng a na le ene o koloi itse ho yana moruti a ba re lebitso la hae o bo re moruti lebitso moruti mang a ba bitsa lebitso la hae a sa ipitse ka moruti yes ha o ya o yena yes ka mo bitsa mo mameditsa ke mo rapela wa bua ba lwe ka o yana ba renkile koloi tse 10 tsa hae hana nix hasana nix 10 cars mo mamedi batho ba onkela ene mo mamedi tlo go jetse sehloho sa batho ba re hloileng ha ba sa re batle mo mamedi a ba fihle ba dinka straight ba na le tsela ya ho di fefola ba se phepula ke stores ba di fefola mo mamedi wa karata o tshwana la ba fefola tšhelete o tshwana la ba fefola a ke re fonele morutiane wa ana hla Itimbek ana tsama le memo okay Ntate Moruti a re ba fonela mamedi wa karata le wena e ka ba o mo victorious o mametse o na le dintho tso di boneng ka bona le dintho tso Ntate Modimo di entseng bophelo bao letsetsa dinomoro tsena tsa 078 398 3446 ke di pheta 078 398 3446 mo mamedi ha e ka ba mo victorious kapa o bone dintho tse Ntate Modimo di entseng mahlong a hao bekeng e fitileng kapa bekeng e matsatsing a fitileng ke kopa o letsetse dinomoro tsena tsa 078 hello le kae ntate re ona le kae re teng ke mang se ke ke mme tshwantse e be le mme ke 074 ke tsona Ntate Moruti okay hey seleke allo ya we dropping okay mama Ntate Moruti o re o na tlile kerekeng o na bile o na kula ho no kula yena e be le hore ha kula wa ha khono lo thewela a batla tshebeletso la boraro e bile a tlela brother wa hae ya kwakwa ya neng a kula ha re ka mothola fela hey a dilla fela okay le ka mama tima radio fela oh skisi tektima radio itima fela ndate le ka mme wa ka amna te ka ndate re te bua le moruti November ke gola wa utlwa ke a utlwa ndate Moruti ngomotsa ntsa mpha bopaki mama ba o re wa tla o kula ho no etsala eng ndate Moruti ke di kula nka ke a tsheka sefubeng ka mona ka ke ka le mollo ke kula nka ke na le mollo ka sefubeng ka mona le ntate wa kwa a kula le yene e be le gore ke reke ntho pheko le oli e gold o ke hopola o bo rutlo ya kwakwa ya ntate Moruti a ke fitla kwakwa o bo re go founela ke go founela ka Freita ga bo re santse o le Lesotho ka se ke le go founela o bo o re ke tshele pheko yeno ke tshela anointing oil ke ke tsena no ka mebedi ke be ke fandate ke be ke etsa jwalo ntate Moruti a ba tlhatsa mara tlhatsa ntho ka le kweba le leta a tsa le leta leo ntate Moruti le re ha bua ke ntho ke steme sa gage no yana o fodile ke mutlo ha a bua mama ntate Moruti na sa bua ke sa mo ke founela mama ke founela bana ba gage no yana
ha ke mo foune se ke founela ne straight ke sa founela bana yo pele no sa kgone le bua le ena no bua le bana ke di bua le bana ke sa bua le Yo. so Christ ane ke o pula o njwetsitsa gore o kula ha bohloko ka reng ka pheko ka o fa ntwena ka re ke pheko ntwena ha o fitla o mixed oli e gold o monwese ntate moruti mama ke a leboa ntate moruti go leboganna hlena le bomphomotse go leboganna le wena wa lokoloa wa fola le nna ka fola ntwene ka re ke a tšhaka re ga sefuba ka fola mara ntate modimo etsa fela ka mane ka face 6 mama yo ntate modimo o moholo ka face 6 ka moo modimo etsa fela ka face 6 ke bua nnete mama ke bua nnete re a leboa mama thank you papa thank you ka leboga thank you mama thank you ntate moruti a ntse a kgutletse go rona ntate o ne ntse re mo batla o ileng a felelwa ke dikoloi mo mamedi tla mme o tloa mona o ya nthong ke ka qwaqwa qwaqwa yes ntate a moruti kulelwa ntate a kula ntate a a kula njwetse o tlile go nna special ka laboraro ka fitlha ka mo jwetsa gore nka pheko etse tjena o tsamaya le bona le tsona ntate modimo bo etsana mo seleke ntate na kgutletse gona jwale ga ke se ke kgutlela ho yena ha tswa re phone wa mosokole ntate a re motlhale tsebe balo ya ba batle batho ba tshwere difounu ka nako tse dingwe ena ntse bua le ntate o ne a kgutletse o ne a kgotletsa skase Okay, ke motho a na le teng tshebeletsong Sunday a reng yena o bone mohlolo ho na le ntate ya neng a bankanya dikoloi o sendile message ka Facebook ha di le right a ba di rekisa then baloi ba re ba mo kwatetse since a fitla kerekeng ho wena no setse a rekisa ditsha and ha fitla kereke nako etelele o tle ha iwana ka ba go- batla mo dumela hore a khutle hape yes engwe e ile nya makatsa ke ya mme a neng ana ke motho a fana ka bopaki Facebookong eo. yes ya mme a neng ana le chronic illness ka o monwesa metsi o re she is not sick ke ba lo ntate yes Be ke re o tlo Motho a fana ka hlatsa. bopaki, yes. be ke re o tlo hlatsa Yes. motho ena ba hlatsa Eh, a ba hlatsa ntate mo mamedi the other thing e ile nya makatsa ke mme Pikana. yo momamedi wa motheo FM a ka ya fela mane nthong Facebook ya rona Facebook ya rona a bone tsela eo mme Mambikane a ne a le ka teng ebile le speech ne sa hana le ho tswa a ya di docteng tse itu ai mara ke nana re mo founela re mo thola Okay, ni phone. ao hle mambitwane e ke mo mamela radio Yeah. mo mamedi mambitwane o tswa di-docteng tse pedi ntate mo mamedi e ka re o tshwere ke stroke molomo ona o sotheile o le motenya ka tsela a ruruile molomo mo mamedi wa ka ratang ke be ke mo botsa fela ka rona le letswai a ba re hana le ona o itse o na le oli e kgobedifaxa ya gopola ke be ke mo jwetsa etsang ka mo fa di-instruction a qetile ka ra fute ka mo ka re a mixe oli reti ka re a etse eng ha qetile ka re footage etsa tjena tjena mamedi ka e ne labokae la bohlano ke kgola kapa ka labokae sonta meone ke a fodile ka re ha o so ka go ba le ntho jwalo e teng Facebookong wena mo mamedi ho na le oli ena ya tjhelete e ke batla lona batho ba di-business le batho ba tshwarang ditjhelete Amen. le tlekwano le tlo e lata tsatsing lena wena mo mamedi wa ka ratang ke oli ya tjhelete ke ena eo mpho motsengantseng a bua ka yona mo mamedi kore jwale eno yona ke batho ba leshano le nna selfa ntse ke robetse mabone ke a ke nana ke oli ena ke sa tlhola ke bapala ka yona wena mo mamedi wa ka ratang ke ntsha the way ke tlwaetseng go ntsha di-oli tsena tse ding ka teng because le nna e tshositse nna e shokile nna mamedi o na le temana ena metsotsong ena e mene ya Matthew chapter 4 verse 21 I mean chapter 21 verse number 1 chapter 21 Matthew chapter 21 verse number 1 ka pelenyana fela Matthew chapter 21 verse number 1 verse 1 ha ba atamela Jerusalema mme ba fihla Betafage thabeng ya mehlware Jesu a roma barutwa ba babedi a re ho bona e ya motseng o kape okay ya motse o ka pele ho lona mme le tla fumana tonki e holahile e etsa o ka pele ho lona mme le tla fumana tonki e holehilweng ka mantswe a mang e tlangweng yes e nang le petsana
le di lokolle le di lokolle le di tlise mona le di go tlise nna go nna mona mme ga motho a momamedi ka- a ka ratang petsana ena Yes. jesu wa e hloka o na le plane ka yona mare le go ja jesu na e hloka ebile a na le plane ka yona ka bomadimadi o na sokola go e thola because mo e ne le teng e ne e tla Yo. nngwe plan ya morena jesu ka petsana ena mmamedi a ka ratang kapa ka eselena e ne ke a etsagala ntle le gore go rungwe batho ba lo e lokollang bana ba e leng teng ke batla gore ngwe se wena mamedi a ke rere tlogo le tlo bona matlantate modimo wena mamedi a ka ratang batho ba nang le ditšhelete tsa fasitseng batho ba nang le di-business tse fasitseng le lona batho ba tshwarang tšhelete le letsatsing di a kae mo mamedi a ka ratang le ga e ka bantate modimo na le plane ka bophelo bao bothata ke ga e ba o fasitswe mo o leng teng bothata ke ga ba go na le batho ba tlammeng bophelo ba gago ba tlammeng bana ba gago ba tlammeng because go na le batho ba nang le bana ba fasitsweng bana bao ba qetile sekolong bana bao ga ba thole di-bursary ba bangwe ba qetile ba nang le di-qualification mara ba thole mesebetsi ba bangwe ditšhelete tsa lona di fasitse momamedi tseo tsa di-road accident funds batho ba bangwe ditšhelete tsa bona di fasitse momamedi ane tlo ko jwetse dintho tsena di fasitswe jwang di fasitswe go wena momamedi baloi ba fasa wena and then ba tseba gore ba fasitse wena bophelo ba gago ditšhelete dintho tsa go tsohle momamedi wa ka ratang di a fasela go se mona ke ka o kereng momamedi tlo ko jwetse ntho tlo o thusang o tlo thuswa ke ntho e le nngwe ke gore gona jwale ga ke ba le wena tsela momamedi o thewa bethe gona jwale o theowe momamedi ga e ka ba mametse theowa bethe ya gago gona jwale ga o qetile bo se ntse o beya metsi se ka ba gotlela betheng o beye metsi momamedi le ga e ka ba o ka ba family ya gago because satane o sebedisa difamily o thole ga o re tlo tla kerekeng go tshwana le batho ba o tšhakelang go tshwana le bagotsi ba o tšhakelang go tshwana le batho ba o batlang go tshwana le lebaka le tlang le o tshwanetse go le attende nna ke o eletsa momamedi thewa bethe ona jwale o hlape momamedi la e ka ba o ka ba le lo tšedi mo o leng teng la e ka ba o ka ba le bothata ba metsi thewa bethe because e se le makgetlo satane a le thibela wena momamedi wa ka ratang now jesu ke yona o bua mantswe a mangwe o re tong ke ena ke batla go e sebedisa ke batla go ya ka yona jerusalema ka mantswe a mangwe jesu inkelelong yae o na tseba gore mare ke na le plane ka tonkeng and momamedi wa ka ratang tonkeng jerusalema go no sa emelwa morena jesu fela batho ba jerusalema ba ne ba emetse tonkena go jane re na le nako le tla bona go etsaetse momamedi gore batho ba jerusalema le bona ba ne ba emetse tonkena momamedi because re bona jesu ga kena ka re jerusalema batho ba nka diaparo tsa bona ba di ala ba nka le makala a difate ba wa lahlela fatshe now tonki ena momamedi a ka ratang e phumana e ona ruwe but this ona momamedi a ka ratang le oja re tseba gore e le le ya morena jesu but le yona e ile ya thola ona momamedi eo e neng e keke ya e thola goja e neng tse e tla nngwe momamedi wa ka ratang ga ke kwala ke batla gore wena le ga e ka ba modimo na le diplane ka wena bothata ke a ba o tla nngwe momamedi wa ka ratang ke o fa keletso yaka nna tsentse andrets november ke re thewa bethe gago gona jwale ke le kolong ya gago le ga ka ba go na le o sa hlapa kapa o tlo moya go o wele kapa o nyame a re kopane phase 6 o kalama taxi tsa phase 3 le phase 7 bo re fela ke kerekeng ya moruti november tenteng ye tshweu pela maditlhabela ka koloi o driver ka re ya grotsville momamedi a ka ratang e ka re ya grotsville o shebe ka lefteng ya gago momamedi ga go qeta go feta bolimo o tsamaya straight o tla bona structure se nang le marulelo a magobedu se segolo ke structure se segolo se nang le marulelo a magobedu ke gona mono yona mamedi because e pentuwe ka godimo e gobedu mamedi wa ka ratang jwale tlogo sebakeng se nona jwale ka 10 o'clock ma-victorious le ya tseba ra kereke e tswa ke tshwanetse ke tsamaye ke lesotho ke a le kopatlhe tlong ka nako nomoro tsa mogala dinomoro tsa mogala ke 078 398 346 o re founela go tsona o re sendela le WhatsApp mo dinomorong tseno 078 398 346 tse ding ke 079 083 3833 079 083 3833
933. And then dinomoro tsa rona tsa office ke 051 011 4977 051 011 4977 ke dinomoro tsa rona tsa office tseo. Ha ba tle di lotion tsa bona. Vaseline lotion e nngwe le nngwe ke tlo itshela nthwane mo mameleng tse ke bua ka ona na Yes, and le letsatsi nena ntate moruti ba tle ba le ready bakeng sa tshebeletso ya tsatsi nena for dintho tso ba etseditseng tsona tsatsi lena. Yes. Yeah. Thank you. ke le bogile thata re bo re